गोय क्रिकेट असोसिएशनाची गोवा कॉर्पोरेट लीग 2020 सर्त 8 ते 15 मार्चा मजगती जातली। ह्या सर्तीत रिलायन्स, ONGC, एअर इंडिया सारखे पेजात पंगड खेळटले। हातूंत युवराज सिंग, हरभजन सिंग आणि हेर दिग्गज खेळटले असे आयोजक म्हणतात। सर्तीचे उक्तावण 7 मार्चाक सांजे जातले। So this is the consecutive second year we are hosting this corporate league. Altogether, this year 8 teams are going to participate. DY Patil, ONGC, Air India, CAG, Reliance, IOC, FCI, and our Goan teams, that is Goan Lions. Likely to play international cricketers are Yuvraj Singh, Harbhajan Singh, Parthiv Patel, Wasim Jafar, Aksar Patel, Munaf Patel, Ishwar Pandey, and Pawan Negi. As far as prizes for this corporate league is concerned, first prize will be 15 lakhs rupees and runners up will be 10 lakhs rupees. शिरोडेचो बीजेपी आमदार आणि मंत्री महादेव नायक कार्नावालाक नाचतनाचो व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाला। व्हिडिओत मंत्री महादेव नायक बरोच नाचता। पळया महादेव नायकाचो कार्निवल डान्स। दुसऱ्या हाफात 2 गोल मारून चर्चिल ब्रदर्सान मोहन बागानाचेर धक्कादायक लीड घेतली। पूण गेम सोंपपाक 10 मिनटां उरिल्ली आसतना फ्लड लायट अडचकीत बंद जाली। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।